السلام عليكم. السلام عليكم. يا بشير Malam tua kan, malam tua ya. apa Makalah mulai kan. Allah ini mutu ya. यार प्रेगन और साहिब हमने जब मोबाइल जोड़ कर शेर खान दाद रागन है उस वक्त वो शेर तरिया. देवाला वही जिसमें सुबह में चमको यार जोरों पर तो اليوم عاد सारे राज्यों पर समग्र रामन सिकंदर सराबी राबिते सरा आप नामाज के बाद एक बता तो مانه ویډیو یا لا کاوه دا وګړي خورانه دی وای په حاله پانی کې کوم خبره ده ته به څنګه وې چې راځره به ته څنګه هذا لمين كده ده كله كده نوم ولا نوم ضرور ده انا بريكي سید وری وای د انګلند نه راغلی نو یو موبایل خوراولېږه نور خو یې کوي دور حیا نشته دور کې شرم نشته خو په دې مو شرمېږه وای نور وته څه تسکیه بچو اوس کو تاسو کوي کبډي پتنګانو د ځلا توابای د ګډ ګډ راغلو تور درنو کلمتو خيار نرانو متدو ټول ته سره راځي خبرې وایي نو نن دې چې فائنل ده پر خطر کې وځي او هغه د ګوار باندې د موږ کې څه مونږ نه څوک دلته راغلي دي او چې څوک دې کې موږ سره تعاون کوي سبا ته خیري د هانډو او د دې شکر مقابله ده او د زیارت پر اسباب ان شاء الله تعالی دویم سیمي فاینل وي د ډوډۍ او د دې تر دامن ده یو بله خبره باید دواړو کړو ته وایم دواړو مشرانو ته وایم چې تاسو ته څه اعتراضات وي میدان ته به یو سړی نه راځي ما نه راځئ زه به ستاسو خبرې جواب درکوم چې هر یو راوځي
هغې نه میدان روانېږي جوړېږي نه او د خپل کمیټۍ والا ته ووایم چې تاسو هم ځای په ځای کښېنئ او درېږئ مه چې دې شاته خلکو ته تماشا ډېره مهرباني ډېره هېڅ چا سره نه کېږي مهرباني کوئ تماشې کوئ हमार दुनियावाल लोग लगे 10 रुपये वाला भी बोले वो साबुन सोच के बंदे साबुन तो पूरे नमक की क्या इजाद करे वो साबुन वो पता भी नहीं इंसान को जो साबुन जरूरत है पति का कपड़ी में दी पति का रचना बदन लगती तो पाकेगी साबुन भी जरूरी है क्या इजाद करे उम्र से तो न अकबर को न तो मस्त न रहा लगा खबर Bora timuna lain apa itu Warkhan bawar seragat kita beri Warkhan dan menani kulit ini final Umat nanti surah kami lagi rus kepilih. Sewa yang kau sekali akan nomor pilih nak keperluan yang sekali mendari itu. Semasa itu kulit kontrol ke depan negara terwujud makawi. Semua inspiring makawi kita dapat saja dapat cerita. Saya sebenarnya menjadi orang berfikir atau orang yang pakai itu buat terlalu milai. Kalau terlalu milai itu soal kerja, hama perjuangan berkata ini berjawab rakyat. Hazrat Saleh Rasulullah itu dah sabun dijaga, terhadap Abu Jatuh Abu Wahid kabar arawan ada. Jika petugas berkata sabutara, itu kabar itu. Dijaga ini. और स्कूल में जाकर सहयोग दस का मुशायरा था तो वो तो उस सफा पेवर कम देते तो जिला गुरुकुल सवाल को उम्र को तैयारी में किताब से तो पक्को तभी जिला सवाफा ये गलमी प्राइस प्राप्त कर देते हैं उनके जाओ अब तो लोग सीमा और निजार का मंसूरी जमीन देख कर पकवाने एम्पायर दस होता है होगा तुम्हें सहयोग दस भी जो मुशायरे के सरगम के भी संसद के तरफ उन्होंने भी रखने मुशायरे को दाव मुकदई और जब अपने को पेशों मुआफ़ई फिर रखने चलूर रखने भी और फिर जबरदस्त शायरों की पकी रखने शायरान की पकी चार्टी की पकी अदब की पकी इसका ये दफा के तफसीर को Zakan satu bulan zakan apa? Sama yang siapa? Karawani. Terap tewera janne. Baru sebelum itu kudu lagi kabar saja. زمان ټول ما ته سر خبره نه اوري ماشومان د اکثر خبره نه اوري خلک مینې ټلویزیون باندې ګوري اشکانو څه ګودر خبره نه اوري دا دنیا د مالو ځای د غریب رخ دی بل ته هېڅوک نه هر خبره نه اوري زه زما په دواړو غوږو باندې پوه شو دی ولاړ راته په ور خبره نه اوري او محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی څوک به د دلبر خبره نه اوري عمر ټول د ګلونو منځ کې تېر کړ اندلیب ته د ګنډر خبره نه اوري مننه د ملګري اواز وکوئ یو بل غزل ووایه چې ستا د زلفو باد راوالوځي مستي پیدا کړي ډېر ښه شعرونه مې ذهن ته راغلل توجه غواړم خیر دی سلمي دې مسکی کړي لږه مسکو کوئ لاسونه پړه کوئ لاسونه پړه کوئ